Speaker sir, answer provide केल म्हाका annexure A आणि the duties what is as per the Panchayat Raj Act. Speaker sir, आज हिंग कित जाता की विलेज पंचायत सेक्रेटरी हा तेका आमी अपॉइंट करता आसतना तो ग्रॅज्युएट अशें म्हूण तेका आमी एक अपॉइंट करताय आनी आमगेलो ग्राम सेवक आहा ग्राम सेवक आमी अपॉइंट करता आसतना तो एक 12th स्टँडर्ड मिनिमम आसता आनी ग्राम सेवकाच्यो स्पेसिफीक ड्युटीज एनेक्चरान दिल्लो आहा लास्ट पॉइंट पूण आतां कितें जाता विलेज पंचायत सेक्रेटरी जाग्यार ग्राम सेवका बसयताय आनी ही इज सायनींग ऑन बिहाफ ऑफ द विलेज पंचायत सेक्रेटरी ही बिकम्स अ सिग्नेटरी सो on what basis are we putting this gram sevak in the position of the village panchayat secretary and how is this equation been worked out? How can he sign when he is put there as a VP secretary? It is like I want the MLA puna minister ke sign marpa mak galta hai jalna. So how that is happening and why it is happening, and we should stop this happening ani an mukar jauche nu, but this is happening in big panchayats like Kolwa, Bainaulim, these big panchayats. प्रश्न विचारले तुम्ही ग्राम सेवक मंत्री. स्पीकर सर, पयले सुवातेर हांव ताका सांगपाक सोदतां परिस्थिती हांव येयला तेन्ना अशी आसली की चडशे पंचायतीन सेक्रेटरी कमी आसले कारणान डबल ट्रिपल चार्ज आसताले आनी तेन्नासून एक पद्दत जाली मीन्स दे स्टार्टेड सेंडिंग ग्राम सेवक्स टू द पंचायत हू वे परफॉर्मिंग ड्युटी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी. आतां मान्य वेन्जी विएगस सांगता तशें सेक्रेटरीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑफिसर्स ऑफ द पंचायत. हांव हे हावस सभागृहान म्हणलेले आसा दे आर लिटरली लायक द मेन सेक्रेटरी ऑर चीफ सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत इतले ते कंट्रोल करता. पूण सुरवातेक तेंचे क्वॉलिफिकेशन 12th स्टँडर्ड आसलेले लायक ग्राम सेवक. नाव इट इज चेंज, द RRs हॅव चेंज रिक्रुटमेंट रुल्स एंड दे आर ग्रॅज्युएट. पूण हे जेन्ना चेंज केल्ले तेन्ना तेंची पे स्केल आहा ती लेवल 3 उरली. हे सभागृहान आमी एश्युरन्स दिल्ले आसा की ते सुद्दां बिकॉज दे हॅव मोर परफॉर्मिंग ड्युटीज वीच यू आर ऑल्सो रेज्ड इन द पास्ट आमी लेवल 5 हाडपाक केल्ले. कांय कारणां लागून आमचे फायनान्स डिपार्टमेंट हांव नको कितें लावने डिले करीत आसा. पयले इन्फॉर्मेशन मागलें वेगळे वेगळे स्टेटीनसून एंड इट केम मच हायर देन वॉट दे वील गेट इवन बींग पुट टू लेवल 5. मागीर लास्ट इन्फॉर्मेशन मागलें डिले करपा जाय म्हूण महाराष्ट्रा थिंगा सेक्रेटरीचे ती पद्दतूच ना. थिंगा दे हॅव सम अदर ऑफिसर्स. सो वी आर फेसींग दॅट डिफरंट टायप ऑफ डिफिकल्टी. आतां तूं प्रश्न विचारता आमी ग्राम सेवक कित्याक घालता. आमी ग्राम सेवक थोडे कडेन चुकोन खंय उरला आसतले. नाव वी हॅव गॉट इनफ सेक्रेटरीज. इफ यू पॉयंट आउट उमके कडेन ग्राम सेवक आसा सेक्रेटरी थिंगा येवपा जाय आय वील इमिडिएटली डू इट एंड वेन एवर यू हॅव brought it to my notice, immediate action घेतलेले आसा तेका खबरूय आसा. Okay, so no more gram sevaks will be sitting on the VP secretary's chair and signing. So I think that is the assurance which is confirmed. Second, jenna hame specific injale ki what actual work they do, the gram sevak as well as the VP secretary. Again, I was pointed out that it is been done as per the annexure A. Ani mak answer additional ek line gail tinga ki and also those assigned by various authorities from time to time including court matters. Oh, answer dil maga. So speaker sir, what I want to bring to the notice here is inga annexure A an gatla the gram sevak shall perform the duties and functions entrusted to him from time to time by the block development officer. So yeah, specific dilo last tak. Now these village panchayat secretaries, they are not technically sound. पूण आमी तांकां इन्स्पेक्शना धाडटा जेन्ना कसलेंय सायट इन्स्पेक्शन आसता कन्स्ट्रक्शन रिलेटेड सायट इन्स्पेक्शन ही गोज VP सेक्रेटरी गोज. पूण जोरी तोरी जो कोणागे कन्स्ट्रक्शन सायटीचे गेला कितेंय थिंग जालें आनी इफ ही गोज टू कोर्ट देन दॅट विलेज पंचायत सेक्रेटरीके जी सायन आहा ती भायर पडटा बिकॉज ही इज नॉट टेक्निकली सावंड. कोर्टां वचना जाल्यार कांयच ना प्रॉब्लम. पूण बिकॉज ही इज नॉट टेक्निकली सावंड he is not supposed to be there. He is not the competent authority. So the BDO office should have their engineer who is coming there. But the BDO office does not send their engineer. The engineer is a technical person who should be there. So why is the BDO office not sending the engineer?
And from now on, we want assurance that village panchayat secretary should not go for construction related or any side inspections because he is not the competent authority. Engineer should go from the this, and his engineer's signature should be there. Kidak kotang gel zala hal bahir pona shir pona. So